lada kisiat ngiruk ngin siat lada kisange ngiruk ngin sange persya bat kari Pakistan bat the umpeja US Shankar yaka jingkam chung Donald Trump badai kari Amerika balawan ra sange tma hapdeng ka India bat kari Pakistan. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Menteri ki kambari ka India kata US Shankar menin kasngin kong ulap pensai syakit khod jungka parliamentary consultative committee halor ka jinglong jingman jungka sorkar hakaliang ka jingedei bat ka kam sipai haka jingya kenat ka badangsyan bat ka Pakistan kat kumki jingtip US Shankar ulayathu haka komiti baka khubor baman kapor jungka New Delhi syaki sorkar bari ki basngokya halor ki jingya kenat kalong kabasuk kisiat ngisiat kisange ngisange hapdeng ka jingsongkya kabanang jur chung kiri ka pertai hakaba saudong chung uniu benai Secretary of State chung ka US Marco Rubio ula pensngau yaki jingtep pelayo jingtep baka Pakistan kelak ban penlong yaka jinghertma kabajur ha India ngila jubab da kabatenge lada ka Pakistan ka persang ban hertma kabahe dai ban penkre nak benta ka jinghertma kabaklain kumju laong US Shankar haka kenhun chung ka parlimen halor ka jing penbena sange tma US Shankar ulap pensai baka dai ka jingmi kababet naka jinge keren haka kerdan sipai hapdeng ki arliang mamla om naka jing penyasuk kiri ki banabar ka jing pensange tma kadai ka jingmi naka jinge keren haka kerdan chung Director General of Military Operation chung ka Pakistan ulong bat penrap bau DGMO ke Pakistan ulas dang banyak kenduk bat kisipai ke India katai ke jingkren jong US Shankar kalung kumbat he umpeja ia ka jingkren bat ia ka jingkam jong presiden jong kari Amerika Donald Trump ubalaong ya katai ka jing penjam ya ka jing kelumar hapdeng ka India bat ka Pakistan kadai kebalawan ra bat penlong daka Washington US Shankar ulak krenru halor ki jingya per haka sany hima sima ki balami hakapor badon ka jingya kenat tangka Turki bat ka Azerbaijan kilayang persya bat ka Pakistan ulong haka komite daka babenrap babun ba kiri kilak kersan pajba ya ka India kamtam halor kimat jongki kam leno panasiliang put kari India halor kan nongrim jongka China kitelong khobor ki balasot ka jingong jong US Shankar bakat ba ka Beijing nadu menbarim ka jubat ya ka jingedai ka bajan bat ka Islamabad hendrai hakani ka kenti kam simlap peni ya ka jingkersan ka baklem artatin ya ka Pakistan haka basdang jong uni ubenai kitelong khobor naka sorkar kilap penpau ba menteri rang badu kari India Narendra Modi ulai ya ka khobor ka batenge shaw vice president jong kari Amerika JD Vance hakpor ba uyapun ladaki hertma ngin hertma kamklan laitu ba prime minister Modi ulong ha Vance ka jingsange tma ka balap benalang dak India bat ka Pakistan haka shipotrik ubnaime kalapen iya ka jingsange jong ka jingele persya haka baka India kalapen scam baka jing sedang banyakren kawan naka Pakistan om naka daw jong kano ka jingdon kiti jong ki wi pat kiseng nekiri ki banabari